Ibihe byiza kuri mwese muduteze yombi muri mu bice bitandukanye, ndabasuhuze kandi mbahaye ikaze mbifurije kugubwa neza uyu munsi wa none tariki 22 Werurwe 2026. Tugarutse muri studio nanone tugiye kubana mu makuru n'ibiganiro kubigezweho kugeza kuri ubu ngubu. Tugiye kunyarukira mu bice bigiye bitandukanye hano ku butaka bw'Uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mube hafi rero mw'abantu mwe mumenye uko byifashe cyangwa se uko bihagaze, kuko tugiye kwinjira mu makuru ndetse n'amakuru mu by'ukuri akomeye cyane. Turanyarukira muri Kivu y'Amajyepfo, abarwanyi ba 23 basabwe kwibagirwa umujyi wa Uvira kubera yuko kuri ubu ngubu ingabo z'igihugu cy'u Burundi FDNB bakaba bamaze kohereza abasirikare benshi cyane bagomba gukurikirana ibikorwa ndetse n'ama operation byose bikorwa muri aka gace. Ibi kandi biraza byongera n'ubundi ku bitero bya za drone byiriwe bivugwa guhera mu masaha mu gitondo, aho abarwanyi ba M23 batari bakeya. Makuru twamaze kwakira yemeza neza rwose ko aba barwanyi batakaje ubuzima muri ibi bice byakomeje kugenda biramo imirwano batagira ingano, nk'uko amakuru aturuka ahangaha muri ibi bice abitangaza. Ko abarwanyi ba M23 rero bakomeje kugenda batakariza ubuzima muri iyi mirwano iri kubera ahangaha muri ibi bice, nk'uko amakuru atugeraho abitangaza. Ni mu gihe muri groupement ya Ikobo muri Kanune, ni village ya Kanune yamaze kwamburwa abarwanyi ba M23. Ayo makuru turaza kugenda tuyagarukaho, ariko ngiro rya FCM23 ryatangaje ko mu ijoro ryo kuri 21 rishyira ku 22 Werurwe 2026 uruhande rwa Kinshasa ngo mu by'ukuri rwongeye kubatsaho umuriro rubagabaho ibitero by'indege zitagira abapilote, ndetse uruhande rwa M23 rwo ruvuga ko ibi bitero byari ibya drone zo mu bwoko bwa kamikazi zizwi nka drone zikomeye cyane z'ubwiyahuzi. Uduce turi gushyirwa mu majwi ni Gakenke ndetse n'abo bita Karingi na centre ya Minembwe. Ubu ngo aya makuru atangwa n'uruhande rw'inyeshyamba za M23 baremeza ko bahahuriye n'uruva gusenya cyangwa se haguye abarwanyi benshi cyane, ariko M23 yo ntabwo yigeze itangaza ko haguye abarwanyi bayo, ahubwo uyu mutwe wa M23 wo uravuga yuko ngo ahagabwe ibi bitero hatari mu birindiro byabo, yewe ngo nta nubwo ari mu birindiro by'abitwa twirwaneho, ahubwo ni mu bice byari bituwe n'abaturage gusa. Icyakoza uruhande rwa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakaba batangaje bivuye inyuma, bavuga yuko ibiri kuvugwa na M23 atari ukuri. Ayo makuru yose tugiye kuba twayagarukaho, turebe ibiri guhinduka ku rugamba, ibyo M23 iri gutegura, igisirikare cya leta Kongo kiri gutangaza, ndetse n'amakuru ari gutangwa kuri rezo sociale aturuka imbere ku mirongo y'urugamba. Bahafi rero ku muntu turakanda subscribe cyangwa se sabone, urasabwa ko wamaze kubikora aka kanya, ndetse kugira ngo turushe kujya tubana umunsi ku wundi mu biganiro n'amakuru byibanda kandi bigaruka cyane ku butaka bw'Uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Munyarukire no kuri Barore TV nanone mukande subscribe, mwibuke gukanda subscribe nyaboneka. Hanyuma rero ubu tuvugana tukaba tugiye kuba twakwinjira mu mirwano. Abarwanyi ba M23 bakomeje gushirira mu mirwano muri raporo yatanzwe n'ikigo Kivu Security Barometer, kikaba ni ishami rya Ebuter rikorana mu ntara za Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. Kuri uyu wa 22 Werurwe 2026 bamaze gutangaza yuko abarwanyi ba M23 batari munsi y'ibihumbi 2 baguye mu bitero by'indege za drone ndetse n'imirwano bakomeje kugenda barwana kuva mu ntangiriro z'umwaka wa 2026. Cyakoze bavuga ko ibyo byabaye muri kesi zigera kuri 200 zose zakozwe, harimo n'abaturage bagiye bibasirwa n'imirwano. Icyakoze abenshi bakaba bavuga ko kugeza ubu ngubu bitewe n'uko ibitero byagabwe cyane ari ibya za drones byagabwaga muri posiyo zizwi neza cyangwa se mu bice bizwi neza, iyi mirwano ugereranyije itigeze ihitana abarwanyi benshi cyane, ugereranyije nko kuva mu Kwakira 2025 uzamuka ugeza mu Kuboza muri raporo yaherukaga yari yakozwe. Iyi raporo rero ikaba ishinja uruhande rwa M23 ndetse n'uruhande rwa leta y'u Rwanda kugira uruhare muri izo kesi zose, dore ko bavuga ko mu by'ukuri uruhande rwa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rutakagize ibyo rubazwa. Kubera iki? Kubera yuko
bavuga yuko leta ya Kinshasa ibikora nko kurwana cyangwa se kurwanira ubusugire bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ahubwo abarwanyi ba M23 aribo bakwiye guhagarika ibikorwa bibangamira ndetse binibasira ubusugire bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo gukurikiza amategeko mpuzamahanga. Bitaba ibyo rero ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa buvuga ko buzakomeza kwinjira muri iyi mirwano kandi nta guhagarara. M23 navuze ko yadeclaye ibitero yagabweho, ivuga yuko ibi bitero byabagezeho ingaruka zikomeye cyane. Uwo ni Lawrence Kanyuka mu butumwa yashyize ku rukuta rwe rwa X mu rurimi rw'igifaransa mu masaha agera ku 8 atambutse, nibwo Lawrence Kanyuka ugiyeho ubu ngubu tuvugana nibwo wabona ko mu by'ukuri yashyize ayo makuru. Ariko turaza kugenekerereza ati ku cyumweru tariki 22 ku cyumweru Werurwe tariki 22-26 amakuru agezweho ati guhera mu ijoro ryo ku itariki ya 21 bishyira ku itariki ya 22-26 koalisiyo cyangwa se ihuriro ry'igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakoresheje kamikazi indege zagabye ibitero mu bice bituwe cyane n'abaturage, cyane cyane mu midugudu irimo Gakenke ndetse na Karingi. Ibyo rero ngo bikaba byanagaragaye no muri centre ya Minembwe. Ubutumwa bw'izinyeshyamba bukomeza buvuga ko ngo ibi birimo biratera impfu ndetse kandi ibi bitero bikaba biri kugabwa mu bice bituwe n'abaturage bigatera no kwangirika kw'ibikorwa remezo. Ni mu gihe bavuga ko ibi bigize ibikorwa byibasira uburenganzira bw'ikiremwa muntu. AFC23 ikaba ivuga yuko irimo irahamagarira abanyekongo kuba abahamenya ndetse no kugaragaza byose biri gukorwa mu gihe ibitero nk'ibi ngibi bikomeje kugabwa byibasira abaturage, kandi ngo bikaba bigira ingaruka zikomeye cyane nk'uko uyu Lawrence Kanyuka yaje kugenda abitangaza. N'ubutumwa rero mu by'ukuri uwo bita Lawrence Kanyuka yashyize hanze, ndetse mu by'ukuri mu kumara gushyira hanze ubu butumwa akaba abenshi baje batanga ibitekerezo bavuga yuko M23 ahubwo ariyo ikwiye gusubira inyuma. Gusa cyakoza amakuru aturuka muri ibi bice aravuga yuko mu bice byagabwemo izi drone muri Kivu y'Amajyepfo, muri bice bya Minembwe ndetse n'ahangaha Kakenge n'ahandi twavuze haraguru, ibyo bice ngo biri kugwamo abarwanyi benshi ba 23. Ni mu gihe igisirikare cya leta ya Kongo FARDC barimo bagaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba bafite intwaro zikomeye cyane zirimo za machine gun ndetse n'izindi, mu gihe bagaragaza cyangwa se berekana ko umujyi wa Uvira utazigera n'umunsi wa rimwe ujya mu maboko y'abarwanyi ba M23, ko bazakomeza kurinda uyu mujyi. Amakuru kandi aravuga ko ingabo z'u Burundi nyinshi zongeye kuva mu gihugu cy'u Burundi zerekeza ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, ariko by'umwihariko kuri inshuro nubwo iyo ariyo ntego, bakaba abangaba imodoka zabo zari zibatwaye zabagejeje muri Kivu y'Amajyepfo aho bagomba gukurikirana ibijyanye n'umutekano w'ikibuga cy'indege cya Bujumbura, by'umwihariko n'umutekano w'u Burundi muri rusange, nk'uko amakuru aturuka ahangaha abitangaza. Ngo mu masaha ya nijoro rero nibwo abarwanyi benshi cyane ba M23 barimo barategura ibikorwa byo gukomeza kwibasira umujyi wa Uvira kugira ngo bawisubize bawushyire mu biganza byabo. Ariko ibi abenshi bakavuga bati igihe ni iki, cyangwa se igihe cyageze ko M23 itangira kogamagaze kuko amazi si yayandi, nyuma yuko itakarije abarwanyi benshi cyane muri imisozi ya Sange, Kabunamu ndetse n'ahandi hano mu bice byunamiye Uvira. Amakuru aravuga yuko ahubwo ubu mu bigaragara aribwo ibi byaba birimo bitangira, cyangwa se nibwo igihe cyanyacyo cy'imirwano ndetse no kuba abarwanyi benshi cyane ba 23 babagiye guhura n'uruva gusenya. Ibyo n'ubundi bikaba biri no gushingira kuri izi ngabo z'u Burundi igisirikare cy'u Burundi FDNB cyohereje hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nk'uko turimo turabireba hano kuri page z'amakuru yacu. Baravuga ko rero izi ngabo
ari ibihumbi n'ibihumbi zerekeje ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, byitezweho cyangwa se akaba ari ingabo zitezweho umusaruro ukomeye cyane. Umusaruro utegerejwe kuri izi ngabo nk'uko amakuru dufite ari kutugeraho nta wundi nuko bagomba kuba mu by'ukuri barinda umutekano w'u Burundi muri rusange, mu gihe ibitero by'umutwe wa Red Tabara ukorana na M23 byakomeje kugenda bigaragara ko ngo byaba biri gutegurwa ko byakwangiza n'ibirimo ikibuga cy'indege ndetse n'umutekano umujyi wa Bujumbura uri hafi cyane na Uvira, aho ngo bashobora guterayo ibisasu, kabone nubwo abangaba nyine batagerayo ngo binjire muri ibi bice. Hakavugwa amakuru yuko bashaka no guterayo ibisasu, dore ko igihugu cy'u Burundi cyamaze kugarira ku buryo budasanzwe, aho cyashyize abasirikare benshi cyane ndetse n'ingabo nyinshi cyane hariya muri biriya bice nk'uko amakuru aturukayo agenda bitangaza. Ingabo za M23 rero cyangwa se inyeshyamba za M23 raza guterwa nuko ubyumva cyangwa se ubishaka, baravuga yuko badateze gusubira nabo inyuma, ndetse baza gukomeza gukora ibishoboka byose kugira ngo bagere ku ntsinzi. Gusa igisirikare cya leta ya Kongo FARDC nacyo kikaba cyarushaho kugaragaza ko cyiteguye gukomeza kurwanira ubusugire bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru aturuka muri ibi bice avuga ko cyangwa se aremeza ko imyiteguro ku mpande zombi irimo iragenda rwose igerageza gukorwa, no kuvuga ko bashaka gusatira umujyi wa Uvira, ariko nubwo bimeze gutyo uruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC bo baracyakomeje kudomina ndetse no kwigaragaza mu gushaka intsinzi rwose ahangaha muri bice. Ukurikije statistique y'ibiri gukorwa kuri front line cyangwa se ku mirongo imbere ku rugamba, birahamya neza ko ubungubu tuvugana rwose iki gihugu cyaba gikomeje kugenda kidomina kurusha izi nyeshyamba, ubwo ndavuga Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ikomeza kugenda rwose igaragaza ko yifuza gukomeza kugendera hejuru y'umuvuduko w'abarwanyi ba M23, yaba mu gukoresha ingufu ndetse no muri systeme zihambaye, nk'uko amakuru aturuka muri ibyo bice akomeza kugenda bitugaragariza. Dukomeje n'amakuru, biravugwa yuko ni Kamanyora, aho bivugwa ko Kamanyora iri target kubera yuko igisirikare cya Kongo FARDC ndetse na VDP Wazalendo bifuza kuba bafata cyangwa se bakwegukana mujyi wa Bukavu. Gusa ibi ngibi biranasobanutse cyangwa se birasobanura neza iby'amakuru yavugaga ko haba hariho kuba M23 ishobora gusohoka muri Bukavu. Ibyo ntago ari byo, ahubwo imirwano noneho ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo itegura kwerekeza Bukavu yatangiye gutekerezwaho, kuko ibi ngibi birimo biragaragarira muri bice bya Sange ndetse na Kabunambo, aho aba Wazalendo ubwo bamaraga kugaragara Isange bavuze bati mu byo bavuze cyangwa se mu byo batangazaga, bavugaga yuko bashaka kongera kwigarurira cyangwa se kwigira imbere bagafata Kamanyora, ibishobora kubahesha amahirwe nyine nk'uko unabyumva yo kwinjira mu mujyi wa Bukavu, dore ko batangaza yuko kimwe mu byo bashaka kwigarura kugeza kuri ubu ngubu harimo rwose n'iki gice cyangaha cya Bukavu. Amakuru atugeraho kuri uyu wa 22 Werurwe 2026 aravuga ko muri Kivu y'Amajyepfo drone zo mu bwoko bwa kamikazi zizwiho kwituritsa zongeye kuba zagaragara mu midugudu irimo Gakenke, zigaragara mu midugudu irimo Karingi, ndetse kandi bikavuga ko ibi byose bishano ko ibingibi byose byanumvikanye Minembwe Centre muri teritwari ya Fizi muri Kivu y'Amajyepfo, nk'uko amakuru aturuka tugeraho. Hagendeye ku makuru aturuka kuri rezo sociale, biravuga ko Twirwaneho ndetse na Red Tabara bafatanyije na M23 bakomeje guhunga, ndetse ibi bitero kubera ko ariho biri kugabwa bitandukanye n'ibivugwa na M23 ku butegetsi bwa leta y'Kinshasa bwaba bugaba ibitero hatuye n'abaturage, ibitero ngo byagabwe muri ibi bice mu by'ukuri kandi ngo bishaka kuza kugira ingaruka zikomeye cyane. Ni Gakenke, Karingi ndetse na Minembwe Centre birimo birashyirwa mu majwi ko ibirindiro cyangwa se defense za M23, defense za Red Tabara ndetse na Twirwaneho zimerewe nabi kuri uyu munsi wa none cyangwa se kuri iki cyumweru
tariki 22 Werurwe 2026 mw'abantu mwe. Kadukomeze rero n'andi makuru mbere ko twerekeza muri Warikare, nyemerera tugaruke no kuri aya makuru dore ko ariko tutarava kuri ibyo ngibyo. AFC 23 nayo ikaba yarikaramira avuga ngo aho bita Gakenke, Karingi ndetse na Minembwe rwose ngo bamerewe nabi na drone. Ni Lawrence Kanyuka nawe abigarutseho yongera kuvuga ko bari kwamagana nyine ibyo bitero. Ariko reka dukomereze ku makuru akomeye cyane mbere ko twerekeza Warikare. Leta ya Kinshasa yagize icyo ivuga ku munsi mpuzamahanga wahariwe umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa francophonie, wisijwe ku nsanganyamatsiko igira iti francophonie y'ejo hazaza, urubyiruko, udushya ndetse n'ubufatanye. Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muramuzi Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yakiriye kuwa kane tariki 19 Werurwe 2026 i Kinshasa bambasaderi b'ibihugu bigize uwo muryango bahagarariye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ngo nk'uko byatangajwe na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ishinzwe by'umwihariko francophonie n'abanyekongo ba mu mahanga, iyi nama yabaye umwanya wo kumurika ku mugaragaro umukandida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku mwanya w'umunyamabanga mukuru w'umuryango mpuzamahanga wa francophonie OEFA, ariwe bita Julian Amato Lumumba. Mu ijambo rye, Perezida Tshisekedi yagaragaje amateka y'akazi n'ubushobozi bw'uyu mukandida, ashimangira uruhare yagize mu guteza imbere umuco n'itangazamakuru mbere yo gusaba ibihugu bihagarariwe gushyigikira kandidatire ye Julian Amato Lumumba, umunyarepublika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ku guhagararira uyu muryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa. Yagize ati Madame Julian Amato Lumumba yakoreye igihugu mu myanya itandukanye irimo n'umuyobozi wungirije wa Minisiteri y'Umuco n'Itangazamakuru ndetse aza no kuba Minisitiri w'Umuco, aho yagaragaje ko ashyira imbere ubusugire bw'umuco n'uburenganzira bw'ibihugu bwo kuvuga amateka yabyo uko abyifuza. Gushyigikira kandidatire ye si ugushyigikira gusa umugore ufite ubunararibonye. Yakomeje agira ati ahubwo ni uguhitamo francophonie ifite intego isobanutse mu bya politike n'imibereho y'abantu, francophonie iharanira amahoro n'ubusugire bw'ibihugu, francophonie ishora imari mu rubyiruko, mu burezi no mu guhanga udushya, francophonie ifite ururimi rw'igifaransa nk'ejo hazaza rw'iterambere na influence ku isi. Niyo mpamvu kuri uyu munsi wihariye nsaba ku mugaragaro inkunga y'ibihugu byanyu ku mukandida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yasabye yuko ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa bikwiye gushyigikira uyu mukandida wabo, kuko babona yuko afite byinshi yateguye ndetse yifuza kuba yakora kuri uyu muryango ushaka kugira ingaruka nziza kuri benshi. Julian Amato Lumumba afite imyaka 70. Ni umukobwa wa Patrice Emery Lumumba wabaye intwari y'ikirenga mu guharanira ubwigenge bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu mateka ya politike yagiye akora mu myanya itandukanye ya leta hagati mu 1997 ndetse no mu 2001, harimo n'uwa Minisitiri w'Umuco. Uyu ni Emery Amato, ni Julian Amato Lumumba, umukobwa wa Patrice Emery Lumumba watowe n'abagize Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'ugomba kubahagararira mu guhatana kuri uyu mwanya mu by'ukuri w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa. Ndetse Felix Tshisekedi Tshilombo, perezida w'iki gihugu, akaba yagaragaje ko nawe amushyigikiye ndetse yizeye ubushobozi bwe ko bushobora kuba ari ubushobozi bwagira aho bugeza uyu muryango. Si byagarukiye aho ngaho gusa cyangwa se si byo gusa, ahubwo uyu yanagaragaje yuko ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa bizwa muri uyu muryango bikwiye guterwa ishema no kumushyigikira. Julian Amato Lumumba afite imyaka 70. Mu matora ateganyijwe mu Gushyingo 2026 azahatanira Louise Mushikiwabo wo mu Rwanda, usanzwe ari umunyamabanga mukuru wa OEFA ushaka kongera gutorerwa manda ya gatatu. Aya matora azabera mu nama ya 20 ya francophonie izabera muri Cambodia ku matariki ya 15 ndetse na 16 Gushyingo 2026. Iyi gahunda ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yo gutanga umukandida wayo igaragaza icyifuzo cyo kugira uruhare rukomeye mu miyoborere y'umuryango wa francophonie, cyane cyane mu gihe Afurika igenda irushaho kugira ijambo rikomeye mu byemezo bifatwa kuri urwo rwego mpuzamahanga.
Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero ikaba ivuga ko mu by'ukuri umukandida wabo rwose agomba kwitabira. Ubwo ngubwo rero namwe mugomba kuba muhari mwiteguye rwose mwumva ibigomba kuba byava muri ayo matora. Ku bijyanye n'imirwano rero nk'uko nabiyasezeranyije wari kare, imirwano yakomeje hagati ya M23 ndetse na Wazalendo ikanune, akaba ari imirwano ikomeje guteza impungenge zikomeye ku baturage nk'uko amakuru aturuka muri bice yabitangaza. Kuri iki cyumweru tariki 22 Werurwe 2026 abenshi baremeza ko imirwano iri kubera muri utu duce itoroshye ndetse ari imirwano idasanzwe nk'uko biri kugenda muri Kivu y'Amajyepfo. Ni imirwano kandi nanone iri gutuma benshi mu baturage bava mu byabo, nyuma yuko Minembwe Centre ndetse n'ahandi hakomeje kurushaho kugenda humvikana imirwano. Ubu n'ahangaha hari kumvikana imirwano kuri iki cyumweru nk'uko nabikubwiye mu mudugudu bita Kanune uherereye muri Ikobo, muri groupement ya Ikobo, muri teritwari ya Warikare mu Kivu y'Amajyaruguru hadutse imirwano ikaze, imirwano yahuje abarwanyi bo mu mutwe wa M23 ndetse n'imitwe wa Wazalendo. Amakuru aturuka mu baturage bahatuye avuga ko imirwano yatangiye mu gitondo cya kare ndetse ahagana ku isaha saa 11 ubwo abarwanyi ba Wazalendo batangizaga igitero bagamije kwisubiza ibirindiro byari bifitwe n'umutwe wa M23 muri ako gace. Ngo kuva icyo gihe urusaku rw'amasasu n'imbunda ziremereye yewe n'imbunda zoroheje byakomeje kumvikana. Ngo ibi byateye ubwoba bukomeye mu baturage batuye ahanga muri utu duce. Abaturage bo muri Kanune n'inkengero zaho bavuga ko babaye nk'abafatiwe hagati y'impande zombi zihanganye, bikaba byabateye kuguma mu ngo zabo batinya gusohoka kubera amasasu ashobora kubagabwaho. Ibi byatumye ubuzima busanzwe buhagarara burundu muri ako gace. Ibikorwa by'ubucuruzi n'ingendo byahagaze, ngo abaturage bamwe bagumye mu ngo zabo, abandi baguma mu by'ukuri bajya aho bashaka kubasha kwisha nyine ndetse no mu misozi no mu yindi midugudu itarimo kubera imirwano. Kugeza ubu nta rwego rwa leta cyangwa izindi nzego z'umutekano ziratangaza umubare w'abamaze kugwa muri iyo mirwano cyangwa ibyangiritse, ariko amakuru ataremezwa neza avuga ko imirwano ikomeje gukaza umurego. Gusa ndabibutsa ko aka gace ka Ikobo kari kamaze hafi umwaka kagenzurwa na M23 nyuma yuko uyu mutwe wari wahirukanye Wazalendo bari bahari imbere. Kuva icyo gihe umutekano muri ako gace wakomeje kuba muke, hakaba hakunze kumvikana imirwano ya hato na hato. Ibitero rero by'izi mpande zombi zihanganye gusa ngo bigira ingaruka zikomeye cyane ku batuye muri utu duce, aho bavuga ko hakwiye kubaho ko mu by'ukuri ibice byagaruka mu maboko ya guverinoma, umutekano kongera kugaruka. Mu byumweru bishize amakuru atandukanye yagiye agaragaza ko umutwe wa M23 wohereje ingabo nyinshi mu bindi bice byo hafi aho, cyane cyane mu gace ka Kisimba. Ibi bivugwa ko byasize bimwe mu birindiro byawo bifite intege nke, cyane cyane mu burengerazuba bwa Buresa, ari naho hafatwa nk'umurwa mukuru w'Ikobo. Ngo bishobora kuba ari byo byateye Wazalendo kugerageza kongera kwisubiza utu duce. Abasesenguzi bijyanye n'umutekano bavuga ko iyo mirwano ishobora gukomeza no kwaguka mu gihe nta gikozwe vuba ngo ihagarare, cyane cyane ku mpande zombi zigaragaza ubushake bwo kugumana cyangwa kwisubiza uduce zifata nk'ingirakamaro. Ibi byose bikomeje gutera impungenge ku mutekano w'abatuye muri ibi bice w'abaturage, cyane cyane muri aka gace kamaze igihe kinini kugarijwe n'intambara, aho abaturage bakomeje kuba bahura n'ingaruka nyine z'uyu mutekano ukomeza wangirika umunsi ku wundi. Bakavuga ko hakenewe imbaraga zose zishoboka kugira ngo habeho kuziba icyo cyuho cy'umutekano. Ayo 23 rero tugenda tunagana ku musozo, yanyomoje amakuru yavugaga yuko yikuye mu mujyi wa Bukavu. Rero bavuze ko ibi bihabanye n'ukuri ari amakuru yagendaga akwirakwira hirya no hino, ahubwo ayo 23 yemeza ko iri kugabwaho ibitero muri Kivu y'Amajyepfo, muri Minembwe Centre ndetse no bindi bice, ndetse vuga ko ngo ibitero by'ubwiyahuzi byakomeje no kwibasira bimwe mu bice bituwe n'abaturage nk'uko izi nyeshyamba za 23 zibivuga. Icyakoza ubutegetsi bwa leta ya Kongo bwavuze ko ibitero byagabwe ari ibirindo by'inyeshyamba za 23 ndetse si 23 gusa, ahubwo hanagaragara Twirwaneho na Red Tabara, imitwe ishinjwa guhungabanya umutekano ndetse no kugambirira guhungabanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.